Ka Employment Monitoring Cell Jong Kakasi Student Union hapo ka jingalam u chairman usamla Ruben Najir ha ka arpuar tarik u nailar aja apusal kilalet ban IT ya ki dorkas shabaro ki san pukendaingut ki MLA bat shabaro ki sengsan perthei ki badan ha ka jela halor ki arpo teli ki mat jingdawa ban wanra ya ka jingkala bat ban pintamai ya ki rukom trekam jong ka MPSC haba krench kilat patai kubor usamla Ruben Najir ulaong badai halor ke jingduko ke rukom trekam bad halor ke jingbom khoj ke rukom thongkam ka MPSC ka seng karalet ban IT ya ki dorkas sya ki sanpu kendai ngut ki MLA knang ba kin yatai hayeng dorbar kumno ban pinthama ya ke rukom trekam jong ka MPSC Ruben ulaong baki mat jingdawa ki kinthop ya ka jingdawa banthong ya uni ka chairman ka MPSC ka dei ban long kat kum ka kerdan puli daki basyuthong daki political party ban pindu no ka personal interview na ka binta ka grade B, C and D ban bu daki kamera habashim ya ki personal interview na ka binta ka grade A bat badai ban pinbana pajba ya ki marks jong ki batho exam apply kam bat kiwei tungkang tunjang kebuku membuat MPSC nak kalian keseng ni syabur ni satu nai di MD namar bagi kuat ba ya kani kemat bikin keren bawa session keban stand nak syai keseng namar ba kani mat kabakta ya borok kejelah kui kum kisamla kila pendet ya kam cuki kila pendet cuki cuki Henry kabos musik buat watla kiyo iki max ki bahe Henry namta bakindon ki itu hani hentai bakin itu iki he ki han ki do no ila ka ho tikum ka sang ila sim iki ki senja nan ki ni kendiat na blada ila i ba ila itu ya ka ila ki habar ka office ka MPSC nama ba ni kwa ya ka transparency kata ka jingkul bakal tukang tunjang ka MCS but hadirin berlami terima seni bagi pun kecil bakal nak kalian juga MPSC berada tangi tui benda juga MCS bagi tak pelat kemas seni bakal dalam kartu juga dalam tebro ini dikulu program dengan teman WPB examination kum keseng ni suatu bah kum di kijingja bilang eja kapur lara minla berkelah ikian kamu juga MPSC Ladan pembahasan khususnya MPSC kalau kita dari ya Revolution 1972 halu mata Commission Amendment Kimdon kita kendoan examination through recruitment rules program Kimdon long kucu mata bro but day halor ini bentar bah ini kita kendung tentang kimi kawai kita cukli bagi kau ambu balik asal pusing ambu bentar Kimdon recruitment rules program hatu kinong hawan kita dia kata atau komisi kamter dia kata ne bentuk yenu kat bagi semua nak kapor ngijuyo in kecing jual ni kena ba kini sama batat kam ba hadir berkelat kam judon kata ba kecing gawa bisa kejudon kita kiwi bentar bagi habis keren habis recommendation yang tai tikung kita kini bentuk nama bakat ba ke tunjang kan kuih kejela baru kuih lukan kutra ni iba hakaman kita office idon bigi cuma haki man ki benda kemehlaya kawan bogus bahadu beli yu nama bangin la ban sei i kita ki civil service in la ban sei kita ki beri patre ki officer ka bat i hok ya kam bagi bala menora akan menujin bahan te nakalian kaseng ni abu ya ni dorkas habor abu santu kenal ki emily bakin ra ikni ki mat jingdawa ji punya keren apa session punya thir kinya merging mode bakin wan ka ju masul in ko abi bakan don kan ngon division apa deng ka ruling ne ka bat opposition hendra kene ke mat ba borok ni man wan lang ka ju ka kun hun bat ta kawe sur ki ba lada ke sarkar ka kwa pun kala ba ka wan ta kwa ba mon ra ka tungkam tungjang ba khut kadai ban stang shwa dah pun kala ki an ki kamun habo MPSC kenang ba kanon accountability nak kalang commission halor ka tungkam tungjang kendiat halor ni arpuli mat jingdawa mi labu
kaba ningkong ibu ba kajung ni chairman but ki members juga AFC di yang major bagi wiki jelah apa notice hitung ki chairman bagi members ki bala dan bagi jing puli ki babher ki bala contribute ya ka society ki bala long ki commission ki ba asta hendre di pempat commission ke jing nadu ki por memuncul hadu menta ni ibe ki ditang ki political appointees ibu kata kama jing dawa ba undi ban kinu ki members ki chairman undi bande ki political appointees jokono kono party kabar bagi ong ba kadon ka an polo ita ba ki nontri sarkar ki ban declare ki jingdon jingam ki jongki ka public domain kawi ka ba susi kolong ba kat kum ka commission ba ki wi nontri sarkar kim ju declare wala ka an balon de kim ju declare secretary joka commission musim la declare ki SSC te balik musim la declare kata har badi kam jingwa kata har badi kam jingli tara mi dawa ba boro ki members ki dibantu ya ki dibantu declare ki SSC ki apo ka website bat ki ba bala ba ni ba kandon ke vigilance buat anti corruption directory bun ki samla ki bun jor singi ba gidon kum kita ke jingkon gram kedon kum kita jimpa sa andre yenung in company bat kum in company kamdon kata directory ke bala bat kita ki brio ki bale kita kum kita ki kamsni ting nangkam kani ka pot ko nangkam akta bak ting la unweng ya kata corruption na po ka jela ki week man ki lomba ni kwa ni digi pitch ki week jela ki post MCS MPS baki week ki kandang manusna hende ka jela ka cumi ya ka post mungkin ki post ki wan sisin ka hindusna sisin ka hindusna baling on baki ila pumi kita ki ngile UPSC examination ngila ban clear hende ta ha jela cumi ru ngila ban kandak examination manusna ya ka arja kanda advertisement joka MCS ki pula tu live sant lagi post banyak pelat season pelat kila pelat santan lagi post manusna tikna kila kentip ba dada kila ban clear kani news nan kila ban prepare nan tawisna kaji pelat buat lagi post kadi ka wing i jing suba ka jungi kalong ba bekila ban tunjung ya kat bukan ni kibrio kiba de kiba ya don link biki han ita ready di badan tak sausun tu post kinumla amal ya kata di kajing dawa ka jungi kalong ba di ban conduct the examination musnam kaba seki kiwi ki umat dawa pengsan kadiban publish ya kamaks kiwi ki public service commission ki publish ya kamaks buat kerteng buat marks kamaks ha person interview ki lel kita ro de jela jungi ban kapwa pan pelong ki kanu examination kapwa pan buri kajing buri ki don ki bro ki jing bakla but ikwa ba ka kuma naka directorate of the department of personal training kala ai ba ka personal interview kamli mandon chu nadu grade B show kata ka notification ka alam nuru arja country kiwi jela kala patre kam kata hendre ka jela jungi kidang pen ne sa ka ni personal interview kum ka seng dawa ba ka ni ka personal interview di weng mabdo board bengi pen kre ka ni ka dorkas nila airu katu kani ki documents ki bapir nila attach lang nang ba kartun suk ka soka ban satu ba ka jingdawa ka jungi kamde ka bangi sudawa hale hendre dawa lingba ka jing tembiang ki sabut dengi DPI ni nakalian ka Mizoram Public Service Commission chairman baki members ki brio ba ladi ki civil servants ki ba pas bala shongthai kunjuru Manipur kiri kuntahi Nagaland kiri kuntahi Assam kiri kuntahi kini boro hande hakajela jungi par ni members but chairman kiri boro ki political appointee sudah tengi i penbiang ni kini ki sabor ki jungi nang bahkan pensuk ya ka sarkar kaju opor ka NTC barabor ka ong ba nakaliang juki kim jula ban disclose ya kama hende ni attach ya ka welcome iwi nyata chu yakanika results ba pemi naka Arunachal Pradesh haba ka declaration jong ka pemi pa jong ka marks jong ki kalong ka bakhut ba ki pemi bat kapteng bat roll number bat ka person marks person interview bat ka marks for examination
Kumkin ki ki pini bakim dum commission kamdan ka ba bande ke ba puri hindrei kile ka dak ba khu sakawai igmat ting dawa ba kong santam kolong ba dengi pe jakwi ki jela kinu beri ki ba apply ya ka kam po MPSC ki di bandon di bantip ya khtin chong ham Mizoram pidi bantip ya khtin Mizo ham Manipuri pidi bantip ya khtin Manipuri ajela jungi pat ki aila bit kinu ki application no file di bende tam nong India ho di bende nong India de haju ko poru ka jiwa ka jungi di bandong ba unu ba apply ya kam di bantip ya ka kasi ne ya ka garu khtin kasi ne khtin garu kenang ba kan suk ban communicate bupat ba banyak keren bupat ba bat kin stu ya ka issue bat ka jing apa ka jela kini bro ngina penbiang bat kerman ba nyerap ka sorta kalian kasing hisnam ki baladap naru usnam arja khandre kila yale ya kata ka benta kila to ki dor ka sujuki kalayat mushma andre gensan usnam arja khandang iba kita ki mat jingdawa ba ka sorka kila abdiang kila aja ano but security ki bentar ba ni kun ka seng ni dawa hapo kani apo ki mat dawa kadi ba indon ya ka separate cadre system indi bantan chu ba ka asam ka jingdon lang ba ka asam ka penduduk nang shibuni di kwa ya ka la ka jong ka ni kwa ya ka la ka jong ka cadre system but kaba saki bat recruitment process sisi bala stang mudi bantu kala kita ki we ki mat ki paham kongsan bangi ni seng ni labu bat ni kermen ba ki emili ki jongi kin sngam ya ka sur jumpat ba bat kin ni ter emer ya kini ki mat jing dawa jongi hapo ka session kaban sawan kaban stang dola sha ka seng